We have registered an FIR and investigation has been taken up by Mapsa police station. In fact, we got an information in the early morning that Shivaji statue here in Kasarwada has been damaged. So immediately the police team came. We have requested help of FSL team as well, and we found that Chhatrapati Shivaji's statue has been damaged, and we received a complaint saying that somebody vandalized the statue, on the basis of which we have registered an FIR under relevant sections of law. Mapsa PI will be personally monitoring the case under SDPO Mapsa, and we have dropped in crime branch also. Crime branch officers are also here. We are going through various CCTVs which are available here, and we are actually rounding up some suspects and interrogating them. नमस्कार. स्वराज गोमंतक तर्फे हांव प्रशांत वाळके आणि आमचे स्वराज गोमंतकचे सगळे कार्यकर्ते आयिल्ले आसात हांगा. पोलीस प्रशासन, स्थानिक MLA श्री कार्लोस हे आयिल्ले आसात आणि ह्या सध्या ठरयलां आणि आमी मागणी केला. दोन भागांनी आमी डिवायड केला. एक म्हणजे हे जे कोणी कृत्य केला तेका टायम बाउंड मॅनरान इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें आश्वासन श्री जीवबा दळवीन आमकां दिला. टायम बाउंड मॅनर, वेदर इट इज 7 days 8 days ते तेंच्यांनी ठरोवपाचें. बट आमी स्वराज गोमंतक परत सगळे जाण ग्रुप घेवन तांकां मेळटले. विदीन 7 days आमकां इन्व्हेस्टिगेशन करून ह्या घटने मागे कोण कल्प्रिट्स आहात हे जनते समोर हाडूंक जाय. हो एक भाग जालो. दुसरो भाग, आज संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हांगा शिवाजी महाराजांच्या मुर्तीची पुनर्प्रतिष्ठापना जातली हेजी ग्वाही तुका स्वराज गोमंतक तर्फे आमी दिता. स्वराज गोमंतक तर्फे सगळे जाण आसात